Imena u tišini. 19.9.1913. Šehitluk. Pokriveni tišinom moja braća spavaju. Alija, Muhammed, Arif, Mustafa, Muharem, Ahmed, Rahman, Ibrahim i Gazija slijepi Vejsel. I još 4 šehida. Hoće li nam svevišnji halaliti što ostavi smo ih bez imena i soja? Miruju tu 112 ljeta. Dušmani ih pokupiše i strijeljaše bezdušno i bešćutno. Tako spavaju do dana sudnjega i časa kada budu postali stanovnici džennetskih perivoja. Konji ržu pod širokim granama javora. Samo ljudi šutke okreću glave. Tako mladi. Tuga neisplakana majčina i stidljiva suza očeva. Garib sam ja. Ti čovječe što plačeš s rukama podignutim i gledaš u nišan s neispisanim imenima. Dodirni moj pramen kose. Bez jedne sam sjede. Pokošena trava mi nozdrva puna. Još taj miris gore vječno zelene pamtim. Blizu nam bješe gumno. Kasna je bila vršidba kod ravništa. U dvorištu je kuknjava. Ostade sestrica raširenih ruku kada su me odvodili i rebro su mi jedno polomili, tjerajući me. I 3 puta sam plakao za gledanicom Zejnepom. Ševal sam ja. 17 mi je bilo. Stado ovaca ostade nam bez pastira. Krompir na njivama neobran. A mnogo sam volio sabahski ezan proučiti. Sa mojim belićom juriti po livadama i beskrajno dugo gledati nebo plavo. Rođen sam 10. mom mjesečevom kalendaru. Život su mi ugasila 3 metka, jedan u glavu, drugi u ruku, treći uho lijevo mi raznio. Imao sam 20 godina. Ime mi Jonus, poput onog što bi zatvoren u zindan velike ribe. I njega su ljudi napustili kao i mene. Ali on se ipak vratio narodu svome. I ja sam tu. Zovem se Abbas. Znao sam u stamburu razgaliti duše mojih drugova. Pjevali smo i kada smo tugovali. Ostade mi žena s 2 djece. Ko zna gdje su otišli? Niko mi ni dovu ne prouči. Meni bezimeno. Niko za mene ne zaplaka. Grebe mi u ustima. Kako da ih imenima dozovem, pa da zasvijetle kao zvijezde na nebu pod šarom? Može li istina naša iz groba ustati, progovoriti, oživjeti? Hoće li ikada pravda donijeti mir? Jer sjećanje nije samo spomenik u kamenu, nego iskre kremen u glavama našim. Dokle će mrtvi ispraćati žive? Na šehitluku pokriveni tišinom, moja braća spavaju. Alija, Muhammed, Arif, Mustafa, Muharem, Ahmed, Rahman, Ibrahim.
i još 4 šehida. Garib, Ševal, Jonus i Abbas. A 19. je septembar.